Pertanyaannya, according to the passage, how do green spaces help combat the urban heat island effect? Nah, di sini kalian bisa cari pakai keywordnya. Kata kuncinya itu adalah urban heat island. Ternyata ada di kalimat sini nih guys. Baca kalimatnya secara utuh. Kita baca dulu ya. From an environmental perspective, green space help mitigate the urban heat island effect, where city centers become significantly warmer than surrounding rural areas. Nah, di sini berarti yang ini jawabannya guys. Trees and plants provide shade and release moisture into the air, cooling their immediate environment. Nah, berarti kenapa dia bisa menjadi solusi ya untuk melawan yang namanya pemanasan di sebuah pulau atau di sebuah tempat? Berarti jawaban yang tepat adalah yang cicak, teman-teman. By providing shade and releasing moisture into the air.